हेलो गाइस थर्ड क्लास ब्लॉगला আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ফিল্ম চাবলৈ গৈ আছোঁ তো ফিল্মখনৰ নাম হৈছে মাষ্টাৰ তো বিজয় ফিল্ম নতুনকৈ আহিছে তো কালি ৰিলিজ দিছে আজি আমি ফিল্ম চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি চাৰিটা লগ লাগি তো এতিয়া ফিল্ম চাবলৈ বুলি আমি গৈ আছোঁ তো আজি মই কিন্তু ফিল্ম প্ৰথম চাব হলত তো এক্সপেৰিয়েন্স কি লাষ্টত ক'ব পাৰোঁ তো এতিয়া আমি আহি সুইটেৰ দোকান পালোহি ৰাতিপুৱা একো খোৱা বোৱা নহ'ল দেখি এতিয়া সুইট খাই মানে কিবা পপ চাপ খাই পিনে ফিল্ম চাবলৈ যাব এতিয়া লাহেকৈ এইটো পপ দিছে মোক পপটোৰ দাম 15 টকা ইগ পপ বুলি কয় ভিতৰত কণী সোমাই আছে এতিয়া খাই ল'ম খাই লৈ পিনে লাহেকৈ যাব এইকেইটা লগৰকেইটাই খাই আছে এইটো নতুনকৈ যাব এতিয়া হ'ব তেনেহ'লে খাই লৈছোঁ বাৰু Kamam pa, iya hola. Ayo আমি এতিয়া আহি এইটো কি কয় পাই গ'লো নাই hola na. Hello. Hello. Hola na uti kamam pa. কেইটা বজাত পাছে চাং মাই Kamam pa. এইটো বলছো Hindi re lekha hai. English re lekha hai. হয় তো আমাৰ মানুহ টিকেট কাউণ্টাৰত লাইন লাগি আছে এতিয়া সেই টিকেট কাটিব গৈ আছে টিকেট কাটিব কেইটকালৈ চাব মাতিছোঁ দাদা তাৰপৰা এইটো কি কয় টিকেটটো আনিব কেইটকালৈ চাব দিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টোত বেছিকৈ এই আমি তিনিটাই থাকে মানে আৰু বেলেগ মানুহ নাই না সেইকাৰণে তিনিটাই এই তিনিটাই হাইছ এতিয়া টিকেটটো আহিব এতিয়া টিকেটত কাউণ্টাৰত লাইন লাগি আছে টিকেট আহিব কেইটকা হ'ব চাব তাৰপৰা কেইটা বজাত হ'ব যাম লাহেকৈ টিকেটটো আহিলে নহয় দেখো টিকেটৰ দাম কিমান এই টিকেট আহি গ'ল আমি চাৰিটা মানুহ আছোঁ এটা দুটা তিনিটা এইটো এটা চাৰিটা টিকেট আহিছে এতিয়া পাই গ'লহি এতিয়া দুটা কেইটা ফিল্ম আছে 2টা বজাত আছে বুলি কৈছে টিকেটটো লৈ পিনে অলপ টাউন ফালে যাম অলপ কিবা কিবি খাই আহিম তাৰপৰা টিকেটৰ ৰেট কিমান 150 টকা বুলি কৈছে এটা টিকেটৰ দাম 150 টকা বুলি কৈছে এতিয়া যাম তাত দেখাব আৰু বাকীটো পিছত হলৰ ভিতৰত দেখাব ইমান এতিয়া আমি পেট পূজা কৰি আহিলোঁ পেট পূজা কৰি আহি এতিয়া আকৌ হললৈ বুলি ৰিটাৰ্ণ আহিছোঁ হলটোৰ নাম হৈছে কানাপ্পা বুলি কয় কানাপ্পা এই পাদা পেট আছে তাৰপিছত এটা কথা ইয়াত কিন্তু মই মানিছোঁ এটা কি কয় ইয়াত অকণমানি পোৱালি বুঢ়া বুঢ়ী চবেই ফিল্ম চাব আহিছে ইয়াত বিজয় চবকে ভাল পায় নেকি সেইকাৰণে আহিছে নেকি দেখ সেইবিলাক মানুহ ইমানকৈ আছে ইয়াত তো লাষ্টত এণ্ট্ৰি হ'লোঁ আমি এতিয়া আহি আছোঁ হলৰ ভিতৰলৈ তো 2টা বজাত ফিল্ম আছিলে 2টা বজাত এতিয়া হৈছে টাইমটো আমি নিজৰ চিটলৈ বুলি আহিছোঁ হলৰ ভিতৰত ৰঙা নীলা এইবিলাক লাইট জ্বলাই ৰাখিছে আৰু বেলেগ লাইট জ্বলোৱা নাই তো অলপ আন্ধাৰ সেইকাৰণে বৰ বিশেষ ভালকৈ ভিতৰডোখৰ দেখাব পোৱা নাযাব তো এতিয়া নিজৰ টিকেটটোকে চামগৈ মোৰ টিকেটটো আছিলে U21 কোনখন চিটত হয় নাজানো বাৰু এতিয়া বিচাৰিম ক'ত পাওঁ বিচাৰি পোৱা নাই এইটো আহি পাই গ'লো এতিয়া ইয়াত বহিব এতিয়া একদম আগত মানে এইটো একদম আগত এইটো টিচটো আমি ইয়াত পৰিছে একদম আগত মাথা চাথা বেয়া উপায় নাই একদম আগত মানে একদম আগত আৰু মাথা বেয়া হ'ব এতিয়া ইয়াত পাই গ'লহি দে বহিছে এতিয়া লাহে দিয়ে এই নিজৰ টিকেটে নিজৰ পিছত আকৌ দেখাব বাকীটো ফিল্ম হ'লে মানে দেখাব মানে আমি অকল 2টা আছে তো লাষ্টত আহি পালেহি পাই পিনে এতিয়া ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হৈছে ফিল্ম বিজয়ৰ মাষ্টাৰ ফিল্ম কেনেকুৱা লাগে অলপ চাব চাই মেলি ভাল লাগিলে ভালকৈ চাব বেয়া লাগিলে শুই থাকিব চাম এতিয়া ডাঙৰকৈ দেখি পোৱা গৈছে আমি আজি একদম আগত পাব টিকেট আকৌ নেক্সট টাইমত আহিব চাব কাৰণে এতিয়া আজি মানে বিৰাট ডাঙৰ দেখা পাইছে এইটো আগত আহি পালে নামটো গ'ল নেকি হা নামটো গ'ল
এই பாட்டு ஓவியா கூட்டத்துல நிறைய கலைஞர்கள்லாம் இருக்கீங்க போல பரவாயில்லையே ஆமா என்ன எல்லாரும் வெளியே விளையாட கிளம்பிட்டீங்களா ஏன் போகலதா ஐயா நான் யார் விருப்பத்திலையும் தலையிட மாட்டேன் பாஸ் விளையாடுறா விளையாடு உட்காரணும் உட்காரு நமது வயது ஒத்துக்காது நான் உள்ளே இருக்கேன் பாடம் நடத்தணுமா வெரி குட் அமேசான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து முடிக்கணும் நமக்கு இந்த கிளாஸ் ரூம் பெஞ்ச் இதெல்லாம் பார்த்தேன் தூக்கி வெளியே விட்டு அதனால என்ன பத்தி இந்த பாத்ரூம்ல போர்ட்ல எல்லாம் அசிங்கமா எழுதுறதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க என் வேலையை நான் பாக்குறேன் டீல நீ பணத்துல அடிச்சு ஓடலாம் பார்த்தா நீ வேற மாதிரி வாத்தியார நம்ம ஆள் போல அதான் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை நாய் போச்சு চাই টোপনি লাগি গৈছেগৈ সেইটো এতিয়া বেগটো দিছে বেগটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া কিবা এটা খাই পিনে আকৌ চাওঁ ইয়াত মানুহখন দেখাই আছিলে এতিয়া চবে বেগ হৈছে এই মানুহবিলাক এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ম এতিয়া আকৌ লাহে দিয়ে আকৌ চবে টোপনি লাগি গৈছেগৈ বুজি চুজি পোৱা নাই মুঠতে ফিল্মখন চাইহে আছোঁগৈ একদমেই আগত পাইছোঁ মানে ফিল্মখন চাই ভাল লগা নাই মানুহটো বেয়া হাত ডাঙৰ মানুহ দেখি পাইছে ভালে লগা নাই লাষ্টত পোৱালে ক'বলগীয়া নাছিলে এতিয়া আগত আছে এইখন আমাৰ চিট এইখন আগত ভালে লগা নাই সেইখন তাৰপৰা এইটো আমাৰ মিষ্টাৰ এইটো আমাৰ গোপাল খুন্দা এইকেইটা আছোঁ এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ যাম এতিয়া আহি পিনে আকৌ খাম মই আহোঁতে চোৱা নাই কিন্তু মই টোপনিয়ে মাৰি আছোঁ ভাল লগা নাই বুজি চুজি নাই পোৱা নাই এতিয়া কিবা এটা খাই আহোঁগৈ ৰ এতিয়া ইয়াত কেণ্টিনতো আহিছে কিবা এটা খাই ল'ম খাই মেলি আকৌ চাবলৈ যাম এতিয়া ভোক লাগি আছিলে শুই আছিলে চোৱা নাই বাৰু কম দেখিলে পানী বটল লগাম আকা পানী বটল হা টুকন ಹೆಂಗೆ ಈಗ ইয়াত এতিয়া কৈছে কি টুকন ল'ব লাগিব তেতিয়া পানী বটল দিব কৈছে ইয়াত টুকনটো ল'ব টুকনটো লৈ পিনে পানী বটল ল'ব তুমি কি খাইবা কি খাইবা তুমি টুকন लेना पड़ेगा हाँ এতিয়া টুকন এটা ল'ব লাগিব টুকন এটা ল'লে ইয়াত কিবা কিবি দিব এতিয়া টুকনটো ল'ব পানী খেলি টুকন লওঁ पैसा है कि नहीं सौ का नोट लो पानी एक बोतल देखिए सब माने क्या खाबले आহি আছে এতিয়া আমি পানী বটলটা লওঁ क्या मिल रहा है क्या मिलेगा लोग मैं देख के आ रहा हूँ এতিয়া আমি কুপনকেইটা লৈছে কুপনকেইটা লৈ পানী ল'ব পানী কা কোন सा टुकन है दे दो टुकन आगा और टुकन पानी 25 हाँ अरे बोतल यार 25 टका ले लो क्या আমি 4 टका হেৰি খাবলৈ যাম समोसा মানুহ আছে মানে আমার বড় বাবু খাইব না तो कूपन दुटा 2 पीस लिया है कूपन और एक लेके आ रहा हूँ ना लेके आओ जाओ पैसा है कि नहीं 30 रुपया लेगा मेरे पास 10 रुपया एक पॉप दाल मुट्टे पॉप एक पॉप अंडा पॉप मेल पानी बोतल दो मेल लेके वहाँ जाएगा हाँ এতিয়া আহি পালেহি আমি এইটো ইক পপ খাব এতিয়া কণী পপ এইটো ল'লে এইটো দাম 30 টকা আকৌ দেই এইটো 30 টকা 30 টকা 40 টকা এইটো এনেকুৱা বাহিৰৰ মাৰ্কেটত পায় এইটো কি কয় 10 টকা এতিয়া লৈছে 30 টকা এতিয়া খাম এতিয়া
উপায় নাই খাবলগীয়া হৈছে এতিয়া ভোকো লাগি আছে না মইতো সন্ধ্যা ফিল্ম চোৱা নাই বাৰু মই টোপনিয়ে মাৰি আছে ভাল লগা নাই বুজি চুজি নাই পোৱা নাই মই সেইটো বুজি পাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ উৰিয়াবিলাক খাইছে এইটো আমাৰ বড়োবাবু এইটো আমাৰ চাংমাই তাৰপৰা এতিয়া খাই মেলি আকৌ এনেকৈ লাহেকৈ ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া এতিয়া আকৌ চালু হৈছে চাই আছে আকৌ সিপিনে লাহেকৈ 6টামান বজাত শেষ হ'ব ফিল্মটো এতিয়া চাই আছে আকৌ சார் சும்மா கேள்வியெல்லாம் கேட்டு இருக்காதீங்க வேற வேலை இருந்தா பாருங்க சரியா வரட்டா சார் வாட உயிர் பயத்துல ஓடி போயிருக்கலாம் ஆனா என் கதையை வேற எனக்கு இது ஆகல சார் சோழி முடிச்சு இந்த பாதி சண்டை போடுறது உங்களுக்காக தான்டா இன்னொரு தடவை உங்க கை கத்திய பிடிச்சிடக்கூடாது புத்தி பாத மாதிரி போயிடக்கூடாதுன்னு தானே போராடுறேன் ஒருத்தன் கை வாங்க கூடாது பின்னாடி போ பின்னாடி போ வாவாத்தியாரே ஊட்டாண்ட நீ வர காட்டினா விட மாட்டேன் ஜாம்ப ஜக்கு நான் சைதா பேட்ட கொக்கே எப்படி இது சாவ போற கடைசி நேரத்துல பாடாதீங்க த லாஸ்ட் லெசன் வாத்தி வா கேஸ் இதுல அந்த நாகர்கோவில் வாண்டு பசங்க அவனுங்க 7 பேர் நானுங்க 6 தான் இருக்கு 6 பால் தான் வந்துருக்குது ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் உங்க வாத்தி எங்கடா வாத்தியா ফিল্ম শেষ হ'ল এতিয়া ওলাই আহি আছে এটা ইয়াৰ পৰা ফিল্ম শেষ হ'ল কি কৰিবি এতিয়া তলৰ পিনে যাব কোনপিনে যাব নাজানে বাৰু যিপিনে আহিছিলে সেইপিনে মানে কিন্তু ইমানটো ভাল নালাগিলে মই বুজিয়ে নাপালে ফিল্ম চাই চাই একদম মাথা বিষ লাগি গ'ল এতিয়া ছুটি হৈ গ'লে যাম এতিয়া চবে এইটোৱে মাষ্টাৰ ফিল্ম আছিলে তামিলনাডুত বাটাপাই হলত চাবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া যাম আৰু গৈ আছোঁ
কি কৰি গ'ল তো ফিল্ম চোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'বলৈ গ'লে আজি এটা কথা বুজি পোৱা গ'ল কি কেতিয়াও আগৰ টিকেটটো কাটিব নালাগে আগৰ টিকেটটো কাটিলে কি হয় মানে তাৰ যিটো পৰ্দা এখন বহুত আগত বহিব পোৱা যায় মানুহবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দেখা হয় চাউণ্ডটো বেছি হয় সেইকাৰণে ভাল নালাগে যদি আপোনালোকে বাইচান্স যদি টিকেট কাটে তেতিয়াহ'লে মিডিলটো আৰু নহ'লে একদম প্ৰথমৰ টিকেটটো মানে লাষ্টলৈ কাটিব লাগে তেতিয়া মানে ফিল্ম চাই অলপ ভাল লাগে এইটো আমাৰ বাই মিষ্টেক হ'ল তো আৰু বাকীটো তেনেকৈ ক'বলগীয়া নাই যদি টিকেট কটা হয় তো সদায় পিছত টিকেট কাটিব